Kah Newtrap National Liberation Council HNLC kala pentip bakala Ibor yo Vice Chairman jongka uba aman bahalang Jerwa Political Secretary uba Arister Welthongni bat u Foreign Secretary uba Frank Kupardingdo kentup arngut ki Personal Security Officer katau Ibor lembar banyang bat uba Strong Ji Lingdo ban wan mikmat yak seng sakami yakar nisuk hapadeng kaseng bat kesorkar India lem kesorkar sela kakerwo no ba Sain Kupar nong trau General Secretary Community Secretary ke HNLC kal kadoru badai nadu usnam arja sao baka jingetai ban poi syakami yakar nisuk kelas dang handrai ke klam longkam wat haba ke Kongres kadon hakabo sencar syapadeng India bat ha kejelak ju Sisin haus nam arja kat sao kat kum ke cingkerpat ulat berim ke jela Megalia URS Mosyari ban wan syakmat ban yakren penbait ke agensi kelap pediang ban wan syakmat handrai ke sorkar Kongres ka klem la ban le ye hakani ka kenti ke agensi ka kemilenti ya ka babah halo ka senjam ke sorkar Megalia Democratic Alliance kumju ya ke jinga jimunjur ke sorkar National Democratic Alliance na syapadeng India uba Sain Kupar luong bakarai ban pha ikinyong ilam syakami yakren nisuk kalong nomar ke jinsania kabalodan hapadeng kaseng bat kiksiang katau Eki Mishra retired IPS na ketenat kampoyeng ke sorkar India uba Peter Dekhar retired IAS na ke sorkar jela bat uba Sadon Bla Presiden ke HNOF uba Mikmat yak HNLC da ka ba ai khublei yak sorkar ka bla penbiang ek rukom yang ka balai luit na ka banta kinong ilam ki bonwan sakami yakren uba Sain Kupar luong ba ka songsuk songsengan kinong ilam omdei ban yepen bat kidei bat ban longsengan klem kenu ke jingma ka kerwo ka luong ba ka seng ka kwa ba ka jingikan yesuk kat ulong bat ka jingmi kan long ka babha bat la da ka phil kinong ilam ka seng kidei bonwan pai da ka basuk ka basan kala ban rapru ba ka seng ka kwa ban le no khamkloi kat bala ya gani ka jingtumu khnang ba ka songsuk songsengan kan wan phai saka jela